Football Titi part jasari samthum pariat na ngai thavele don ta ila Jack Grealish hian Manchester City atangin loan in Everton azoma Merseyside club a hian ache thain team khai pa ti thei khopin a tho loka Manchester City a Jack Grealish tlanhiam to tak khan Everton a vullam apan le ma se January ni som pariata Aston Villa nen anin machon tum khan Jack Grealish hi ain hliama kum samthum mi English player hi akeru akhi ka wangin zai angai ta hiala chuwangin tun seasona in khel theya alo kirle man arin omlo hei wang hian FIFA World Cup a England IO thei ain be seina atham rala atan tun tum ain hliam hi apoi zual hle Everton a ain siam that mek lai ani ba ka World Cup khel don nai ania kum samthum mi ani to boxi awangin World Cup omle huna chun kum samthum pali ani to anga atan kong a harsa zual to don ani Grealish hian Everton tan hian match somni pahni a khela goal contribution parian nei to in Everton goal bo tina tu ber pakhat ania Everton tan po chana lian tak atling don Newcastle kai hroi tu Eddie Howe hian soisel atok le hloi thina Newcastle result anei that puila in fakna in zui ma sela beisei ang result a hlo chho puilo chuan selna in azui le mai thina heng hi footballa thil thleng thin pa ngai ati theibok ome Eddie Howe hian ama an selna chungchang chang le tin ke hi Newcastle kai hroi turin thatok to lo ni ila kaba ngang he hmuna hian kom zui lawang achan chu club hi apoimo berania club ain ma ni kain ngai poimo ngai lo timin masona kong zoa malam apan zel theina tura ka khal dik theilo ani chuan player te po anmamo ka pe theidon lova chutiang ani chuan ka in thiar fili manga midangin ka mun an luang ati ani Eddie Howe ka hruina hnuaya Newcastle hian tun season Premier League hi an mang chelea tebula som panina anom meka khel somni panga atangin tumkwa chawan chak tumruk dona in tum som an tloma Champions League a Euro playoff an khel dona Karabak an machonang FA Cup ladamin fourth round na Aston Villa an machon dona Carabao Cup a Euro semi-final a Manchester City nezo lovin an tlato ani Premier League hian ngong anei liana season kal le turatan thil then khat a ngonga wangin fans point an ngai poimoa hemia hian an che that lo awangin Eddie Howe hian soisel po atokna sata angreng hle Aston Villa striker Thin John Duran hi kumsom ni pani mi chau alania alano pang lena in club sang paruktan a khel don ti kan soito kha Colombian forward hian a club thar tur ati chian nuwa Russian club Zenit St Petersburg azom felta ka wangin ti hian a careera club sang paruk azomna anita a naupang te si in azuang lor angreng hle Tottenham captain Cristiano Romero hian tun season a red card a choi thei hlea a theina sang tak hi team tan in ngana tlak ni ma sela a in sum theilo thinna te film hun tura film lo le zeute a ching thina heiwang hian a chungchang hian khelpo a hlo viau thin match poimo tak taka po team khai khom tu tur ani lain team tan harsana bel cha tu ani chang omle thina team kai hroi tu Thomas Frank point hemi chungchang hi soin keima thlir dana chuan Romero hi hroi tu ania naupang te ni chunga hroi tu tha nitina inzir zelani ani hian inzir zel po amamo a ati thatok lawa te hian inzir zel amamo ati ani Romero hian tun season a Liverpool le Manchester United laka red card a choi towa season liamta te khan Chelsea AC Milan Manchester City le Vitesse an machon tumin red card a choi to boka Tottenham kor hachungin red card paruk lai a choi ling der to kumsang ni somni pakhat ni puilain Romero hian Tottenham hi azoma Tottenham azom nuwa English Premier League player zinga ama aya red card choi tam an omri lavani Romero hi Tottenham player omto zongzong zinga Premier League a red card choi tam berania tumli a choi tling to Tottenham captain hi claim chuan a film zual deuh atula Argentina tan FIFA World Cup no moi choi thei zinga mi ani chung hian atile lutuk thina Tottenham hian an captain film lo hi an tuar le thin ani Chelsea midfielder Thin John Obi Mikel hian Toni Kroos hi angai sang vak lo ni in alanga chu athu soya alang Mikel hian soin Toni Kroos hi player van tlang ve mai ani e keima ngei po hi ani ai chuan ka thadai jok kan dang lamna chu ke chuan Real Madrid tan ka khel ve lova chu zong chu wangin keima chuan Real Madrid tana khel player te hi player dangte aya thazok tlata kan hriat na rilru tak hi
kan thlak danglam angain ka hria Toni Kroos Nacho Carvajal le Luka Modric tena Champions League no moi pangalai an chaw hi a fair lo riawna a om a chan chu heng player te hian an mani position a theu a thaber te an hnai phak lo hrim chumi ani awang chuan champion no moi choi tam lam hian ngai dan dik tok lawa min hroi mai jok ani anni ho aya thajok player som an mani position a khel soitur ka hria ati ani kha football a hi chuan kan ngai san zong te hi atlang puin an thiam em wangte an mania mi big an ni na kan mu sak wangte ani thina hemi konga hian Mikel hi chuan Toni Kroos hi mi big ani na a mu hau lawa Real Madrid ta na a khela wanga langsar ve mai chau mi ten thajok emo anti ni in a hreve tlat ani Spanish club ro pui Barcelona hi European Super League kheldu zinga mi an ni thina ma se hein elna bua seituma kheldu zinga tangin anin nuk dok ta thunga ni kha chuwangin Super League hi khel ain khello chance po asang ta zel ni in alanga European Super League kheltum ani a boruak anei hluai lai khan club lian tak ming mu tur awm zui nuala ma se anin nuk dok sapa English Premier League club lian ho Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City le Tottenham te po anin nuk dok vek towa Juventus le club langsar dang te po in nuk dok toin hemi nu hian Spanish club ro pui Real Madrid le Barcelona te hian kong an la zong ngara ma se Barca hi chuan an beidon san veta ani bera European Super League kheldu zinga antel tak lo thu anti chiang ta ani hetianga club in andin na anti chian ba ka hian Barcelona president John Laporta hi Nimin Khan Barca president ani na atanga aban thu tarlan ani taboka club lam point thu chua an nei to Barcelona in kai hruaina article samli panina f nakal tlangin Laporta hian amo phurna hi akal sana ti hian adu chuan Barcelona president thlanna nei tura achu vele theidon ta ani achan chu anin kai hruaina a hian president nilai chuan in thlan omle tura adin le main president anina akal san turani ti achuang kala Laporta hian president anina abansan lo chuan in thlan omle tura president ni na achu theidon lova andanin aphal sakdon lovani atoi zonga sei chuan Barcelona dan puya president ni lain tram tharatan president ni achu le don ani chuan in thlan nei ma in president anina abansan ngei angai chutiang ani awang chuan Laporta hi in thlan ma thlakhat le nitlem te chau awm to tia abang ta a ho te then khat an bang tel bok ti hian tram tharatan president achu le huna a ho te bang ve ta tenen hian team andin le theidon ani Laporta hian Barcelona a abot member puite hna ti hian soitoin Barcelona hi kan chan hima economically po in kanin tung ding thar thale viau bok in fiamna lam zonga kan thlir po in a thalam tam taka oma bot anga kanin chuanna bertura ka hriat chu fence te nuam ti taka anom le theita hi ani kan na hi tho chun zom zel kan duwa kan nakal lai hi tho zo ngei kan du chu a theiani nga chuan ma po kan son nge yang ati ani Laporta aban ba ka hian alam tang board member pariat lai an bang ve boka heiwang hian Barcelona club ho tulama mo phurna siam rem atam pha hle hengzinga hian vice president Rafael Eustean president mo phurna juni samthum thleng achel lai lockdown ani Barcelona hian angla president tur hi March ni sompanga a an thangdona a hnai viau to na in machop ala om nual maya electoral roll chungchang ti felte candidate chungchang ti felte campaign le reflection day anti tepo anlaba ka chungchu March ni sompali ralma a ti felvek tur ni in chumi nu March ni sompanga a vote thlakin president hi an thangdon ani Barcelona hin kumsang khat zaria somkwa pakwa atangin president an nei towa John Laporta hi sangni pathuma tanga sangni somchunga president ani ba ka sangni somni pakhat atang khan aban thleng hian president ania tumni Barca president mo phurna hi achel ani president na hnuaya hian ahun masa sangni pathuma tanga sangni somchung khan Barcelona mi pati min La Liga no moi tumli Champions League no moi tumni Copa del Rey tum khat le Spanish Super Cup tum thum an choya UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup po tum khat ve an choi tel ahun ni na hian Barcelona mi patim hian La Liga no moi tum khat choin Copa del Rey no moi tum khat an choya Spanish Super Cup tum ni an choi bok Laporta president na hnuaya mi palam team ringot hian
champion no moi avain som paruk an choi tling mana an lot ling le in khel result le in khele turlama luta ila nizan khan in elna sang sang khel chhun zom zinga La Liga a Villarreal in goal goal khatin Espanyol an nea Serie A a Atalanta in goal ni goal khatin an mikhwal Cremonese an ne bokani Roma point an mikhwal Cagliari semi final nea Roma tan Aston Villa atanga an lak lu thar Dutch forward Daniel Malen an goal ni te hi khungin minute somni pangana le minute somruk pangana Malen hian goal la khunga Daniel Malen goal khung mangin Roma hian point thum hlutak an lo chuak ani he match a hian Roma hian in khel thunun chungin phu takin point thum hian lo chuaka Roma hian goal tamzo khung theina rem changpo an nei ani zan ina in elna sang sang khel chhun zom le tura oma chungzinga then khat chu soita ila Copa Italia quarter final match a dar khale chan ve hian Napoli in Como an mi khwalanga German Cup kan ti thin DFB Pokala po quarter final match khelin dar khalle minute som panga hian Hertha Berlin le SC Freiburg te anin ma chon don bok English Premier League po matchday somni parukna zan ina an khel tan dona zan lai pel dar khata Chelsea in Leeds United an mi khwal don Chelsea hi pangana oman nia zan ina hin an chak chun point somli paruk na yin asang pali zinga tel an tumna konga ma an so nanga Leeds United ero som parukna an nia relegate heidin muna lading din mun him lo thei an ni chu wangin point lo chu an mamo leya tuna hian relegation zone hi point ruk chawin an kalsan ani Everton in Bournemouth dar khata vek hian an mi khwal dona Everton hi pariat na ni in point somthum pasari an neya Europa League khel phak be seina an la nei sang le Champions League erola be sei thei ani chungin be sei an nei san pui ngam lo chu wangin Europa League hi antin zone len ber arin oma chumi thleng tur chuan chakphot mai hi an mamo macha ani Bournemouth hi som pakhat na ni in point somthum pali an neya an chak chon Everton hi poina an ni rual theyang dar khata vek hian Tottenham in Newcastle an mi khwal dona Tottenham hi tebula som pangana an oma relegate lo oma omzinga an tel Big Six team zinga chiartel an tlak lo mai dona chutiang khop chuan ma son an har satani match somni panga atangin tumsari chawan chaka point somni pakwa chaw an la nei relegation zone point ruk chawin an kalsan Newcastle hi season mang thalo ve tho an niya som pani na ni in point somthum pathum chaw an neya Newcastle tan season thara Europa League emo Conference League emo tal khel phak be seina chinung zel turin chak apoi mo don ani English Premier League a hian dar khata arwala match thum an khel don ba ka dar khatle mini somli panga a West Ham United in Manchester United an mi khwal dona Manchester United hian a zonin match lia nena an chang towa chu wangin zanina hian an chakani chuan a zonin match nga an chakang chumi ina a hrin tel tur pakhat langsar thil poimo tling chuang si lo chu Manchester United tan tu Frank Illet hi ania Manchester United chet chiat lok pui tu te po ati thei o me Instagram lama page chuan follower ringot po makta duai anei tling to ani hepa hian Manchester United in azona tumnga nena an chan huna kalu ka me dang ti in a intiama ma se a intiama tangin ni zanga don aralto Manchester United hi azonin tumnga an chak thei thlot lova Frank alupo abuk tak hi ama po hian me achak toang zanina hian United an chak chuan ame theidona United hi an chak lo ero chuan abula tanga chiar thale in United azona tumnga an chak angak thar le don ani kan topic nung beratan transfer thuleng soile ta ila heta hian BBC na atarlana Times in tar langin England forward Marcus Rashford hian Barcelona a chamtlang adua mase amalam hun hi ala chiang lovani achan chu Barcelona hian club president an thlang thar dona president tura zir hian Marcus Rashford hi Barcelona hian an lei ngetin an lei nget lo theidona Barcelona president bana theluta Laporta khan paun maktadwe somni paruk sengin Marcus Rashford hi lei adua chutiang tur chuan athupungin United nenpo angeta in lei theina turin in remna an siamani mase Laporta hi president ani non le lo chuan Marcus Rashford hi Barca hian an lei lo ve theitlat maya chuwangin Rashford malam hun hi Barcelona president khantur hian thui tak angong tura ngai ani code offside in tar langin Manchester United chon Everton atangin kumsomni pangami Senegal forward Iliman Ndia hi laklu antum Dasan in tar langin Bournemouth chon kumsom pakami French forward
Elite Junior Grupi hi contract muizok zia pui andua European club lian tak Chelsea, Liverpool, Real Madrid le PSG ten laklu andua Bournemouth hian chel ngei tumin tran an kho mek ani team tokin tar langin Manchester City chuan Paul Magdadwe za the chua in huamin Nottingham Forest atangin kumsom ni pathum mi English midfielder Elliot Anderson hi laklu antum don Christian Falkin tar langin Bayern Munich chuan Atletico Madrid atangin Argentine forward Julian Alvarez laklu antum ti thuleng awm thina he thu hi Christian Falk hian thudik lo ani thu tar langin Arsenal zok hian Julian Alvarez hi an beisei ni in atar lang ani Italian chanchin buten tar langin AC Milan player tuna English club Fulham tana lona khelmek kumsom ni parukmi Nigerian forward Samuel Chukwueze hi AC Milan hian hral thei ngei anin beiseya Fulham nen anin remna a angeta in lei theina tura thu an thluntel transfer fee atan Paul Magdadwe somni pakhat ni se anti hi Fulham hian an man tangkai ngei an beisei ani Spanish chanchin buten tar langin Manchester United chen Borussia Mönchengladbach atangin kumsom ni pathum mi German midfielder Rocco Ricci laklu antum dona Paul Magdadwe somthum panga Borvelin lei thei tura ngai ani Talk Sport in tar langin Manchester United hian midfielder laklu ngei an duwa chunga an en thak zinga chuan Newcastle Italian midfielder poimo Sandro Tonali hi atela ma se Paul Magdadwe za Borvel talsen angai arin om Tonali hi Arsenal baka Manchester City le Juventus te poin laklu antum ani Fabrizio Romano antar langin nipui transfer kongka honlain team sang-sanga manager te po ancheson na sa theile do ni in alanga chuta chuan Seurik langsar jinga PSG manager Luis Enrique hi che thei tura ngai ani thu tarlan thin ania ma se Romano tarlan danin Luis Enrique hian tuna akai hruai mek League 1 club PSG a hian ahlim thu tarlan ani ESPN in tar langin Real Madrid chuan team kai hruai tu nge tur manager tur anjong chunjom zela hemi atan hian Jurgen Klopp ming te po Seurik ni ma sela Real Madrid hian andu thlan masa chu an team kai hruai to tu Zinedine Zidane ani thu tarlan ani Football Insider in tar langin tuna Liverpool kai hruai tu Arne Slot hian akai hruai Liverpool hi season thara Champions League a khel phak pui lawani chuan Liverpool club nei tu te hian an team kai hruai tu malam hun hi an ngai thua don ani Sky Sports in tar langin Crystal Palace player poimo kumsom ni pakomi Daichi Kamada hian season kalmek thleng chau Palace a hian contract anei towa ma se tuna hian contract thar chungchanga anla indoor lova chuwangin Daichi Kamada hi free agent ni theidin hmuna adinga season topa free transfera laklu thei tur jinga atelani ole khatichin khatun tuma kan ngai thak thei chu nile photro se